Wanzani wa Haiba FM, waishilizi, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Kasti za udaza inunchi boko eni ujungo nzo fufulie eka hauzisiwa yimba kana mdazi ba mide ujuo ngamjoka ya ngabondo ko rongo haina usiku hata kaduzinje haina usiku mibo ushinda babiri mifumo sika kandongo na bonga midhomana wa radio shamdwa kanizuhanga muhimu mana midhomana biti journalist wa kawaida sha ezijoka utsonga ndongo leo lukanga mtsaho maelezo ezijoka utsonga ni rongo leo tena mjodo zireje ngamtsaho maelezo ya he komite scientifique sheikao shawataalamu shahansiwa ridweleza noeleza serikali ezijirio amwerejeo yabo banunja shinda na Paris akirtasi ndondondo yahoeleza zehazi ziwajib na ezombo zanikiwa komite scientifique tikati uzisa ranziwe hansiwa njaishi ya mzima jamandao harumwao yamba ukaya eban ngaruka ufanya hazije abonge abo ngamrengo ukaya wa kinaya ne haziwanikiwa na nezumbuanikiwa ukangwa jushinda waitekeleza bahimpakada aba sakartsuo na ndongo maelezo ya komite scientifique na yao yuka wazi kabla ujabano sitia harmo unkade harmo page mfano wa komite scientifique na ya Faransa bahi ngabo ndongo mbili handani duka haina ndongo wanzi hao haina fikra hao yuka wazi emaraia wazijue ili wajauduzi sando serikali karjao na hata ndongo namna hiyo hata wohanziha karjao na manzishi shangaruna wakati wadzima wandu hao wabeho radio endo amba ukaya vanu serikali wiyo chedio na nafasi ya urongoa mafufulia bahata usiku ratowa ilambavi wanziha wabeshe serikali baadhi ya hao wakili wakaushangaziwa hanongobo kule kyake hao ebanu manongo obanu hindi luka mimi omongonlio umihushia ukaba fuandru watano kawaida jauni wajuao harma mwezi inua basanga honda mfumo haina usiku ngamwishio wani watano hafa abonda mamiche amjoka kabati statistiki she ekazinu zonrabo yuwajibu he serikali wambeka izonrabo wandu kwa tsuhufa ngwa tsungufa jamahale na wazambe manusisi karjamba izori wonao deze kweli wizochi karjamba ukaya izori tuhumuyo izodo ze kweli wizochi ramba ukangabo wajibu ya serikali ya hoeleza ya ujibu masuala hatu kwa tuyajibu ngo harma mashindano na hama nungwa tuzijua mananga rujoka kwa tuzijua owade kabati serikali ijua owade ledzihiro wonsi pia ngo babatsawo shazila zibira harma enti wo uzamba ebanu sisi rishanga yawo imana haina usikuraju haba sanga rishauka ya amtsamba jana tsendu hazini
sambila ndwa ili wamvuni kan kweli kabajafa wandu wavuni wafu juzi na jana na nambilo ka izo ndabu ngabo ndu zangu mmohoro Said Ali fahafu ngabo mwana mwa mraya Ali Masudi hafu na wasaya leo de namna yo idungu evanu ni serikali ngamrambia wakaza nongozinu kawaida ngarishangayo basi mana ngarishao zibirobonze sha izo ndabo kuzabadiliha namdambie ndini keze dalili ngarjo mamenini vanuri johanza rekane serikali jo yamini johanza rekane mbama hala wa urejei ngena mwambe ukaya zonrabo eka wakati riloni ounu kabati bunjulio el maarufu emanaze service za hao zijaya wandu walona pneumoni yani wade wa majava na uziro wa uramfia yode dengue hawinu nungo kawaida namdambie hata ngo wafikiri wao ukubaliwa ndongo za tsahwani wandwa hazi wa el maruf hata maduktera ukayasamba hubulwa besenga zjofanishia shaizo zitsawa bese nunsuntsano wandwa fanya kajama bala ikawa renge hadhari vala serikali shindiha hao wajuzi kwa tina wazijuao vala wandu washindwa na sisi mabwengwe rilo wahara rikubali ukasi wahara rikubali ukasi wahara shayo dimana rilo na serikali na wajizi wareleze suala la hangu komite scientifique mfanya nabo kama edimi minchu hanzabaye mananga wandu alo abo kuanza ni wangu mpaka daba saa ni waste hiyo mpaka daba sanjo kaya harmazi faniza hauza duktera wa hodari shanga mwala umukaya wakansi wadaza ngoritia uharuma ujinga mana kwa tusubuti wamba ukaya ngabo izorto jua na rizitsahi haruna risaidiwa rizitsahi kwa tusubuti wamba izobonao kwa janzi hatambavi abo yonda zila ni wala umukaya ngwajoka utsonga wala rongo wonanao sisira wananao wafanya ukaya maduktera hunutsi hindu wadwamba ukabana belungu na haki amanga kangara joka manana ramane kangara joka manana ramane shakabati ndongo jamade maisha namkeradhi urenzi mwamba ukanga mju wao na kabati hata enga mzima professeur enga mzima wambukangu juo ngwa vatsao ngwa hadisiyo haina usiku wulawa fani ya utundi na jeleho la dalao na namna kadha harumwa zensinku zonsi pia risheme zabo handani ukana bake uaminifu ritijeri vurana wanduwa wana wakati watolwa arete ya ubaye misihiri ramba ukana zidungwa na za science yani babirimu ezijuzi yakutolwa riwonondo ukazindongo za siasa emane arete ya waziri wa habari za ndani isinyo le 24 mars le 24 avril le yakaurema et champa ya secrétaire général du gouvernement et contrôleur financier abunga bo starabu wa jamba ka vala ou la secrétaire générale wabwewa ngewabwewa halafu contrôleur financier wa hatia edati ya ukamwezi valo wakati ula do wakati wa vugurano hango serikali kiki ya tukanza onehe
waja warenge mateka sisi abonge labda hum secrétaire général du gouvernement wakaona ukawa mafiti hawu wakaurema kiki wao abasa besengwa unao mafiti sharanzi wakambwa naye serikali ema polisi wakanda warengo ndo kauswali nsujini ngo unokange joka hatwari waja watolwa inu dekre yahe kuvrufe ukandwa tirohe halafu na ila yahe transport yahe zegari neze maske itolo abonge nyinyi ngamtia panic na siasa harmanongo bokodo unono hatu ngaranzora nyenshi kozi nrambi mafitsi na majegela ndo wakati bakoma daktari ndo wakansi wambe ukawaeche serikali gouvernement de ukuhamba ukangabo bwadekava shasheke MC keje kabla lazima zambe d'abord shek MC hawe kamro harongo hamba ukangabo ndongo kadha ngena haki hamba zenongo zonti pia ekaka jafanya balabala abo za mhusue yeye shayo kabati mrajulunga shek MC basja yuti sharia amrejei ekaka mjanelewa mwanzani wangu tunamsubutina mbe kama mwanzani wangu president wa comité scientifique habe hende hakahamba ukaya uyo che serikali de ko hamba ukaya ngabo bwade namna kadha isokweli yudi kompromis gamba ukaya ngabo mfano pandemi sha iraia yaona ukangabo daktari amwanzisha ukangabo tuhuma ekaha himi hamba tsena habo hazamba na rianjema ukayaba numrushinda habono na msike wahara abo kaja kosa hata sharia vanuridaza mana ngabo ndongozi inji arete zirengo obanu dekre zitsolona na sharia ngarjo ka serikali ngonzo afanye njema wala wastaarabu wa sharia kabati ndo manongo wasinisho na undo wakati harmazen season tipia abokoze fanizo tipia ngazi honda nao wasane waelewe wasome ufanya hazi ili warehui bahi wala wastaarabu wasinisho yani mnungu tsofikiri namna ya joka ujibi za serikali hawia biro mwana nyadingoni maduktera wanazija na washemeza waanzi ha lettre ouverte ile baya wala pizi wabo hata do basi na bonga bo bandu ya hawo mbeuka labda ngasina bulawa de bokoko vumbu amreje eizon rabo wakati ulio abasa el maarufu kabati bunjilio la hondo hazi la ufikiria wajaziwa na wandu walowa wade ema java ukaya enda zihindi hata nguangaliao namna ya ubua hawora mbaba sakena ukabulwa hunu samba ilichi jambilo kawashindiha kamla tsabu hana ne mesha hatu na ne hanyu banyu namkeravi zindongo zinu ngarchongo uzamba ranzibo handani wakakaba nsi ya jire mashifuba ensirnongo yirenga mfano Faransa iyongio dodonya haramaze ndongo zonti pia no hata abo kwachitwamba kasisi najua shanga udodonye hasababu tena ukaya serikali ngwanzo afanye zinji aninda wala wanduma ministeri kwa jaransi jama ujarumani ema duktera ni maraia wahondana wafikiri waeleza bahi ngamzambo skats jambia ukaya eza hamba zambazo ntipia msuja na nongo sha zentuzinu ni juhabo tasi ngamtsoja tsambilo ukaya mwanzani wa homa kalikoli afariki ola mwanzani waho mwaka udufanya kadha siasa zamani hafariki duzaho fulani hafariki mnumo mndani hafariki ndongo jama dizo muzi jua wane wao watano harma mwezi
ula mongolio ndo luhazi ukanga mabani hangu wenji wako wakati uja ngabo wasaya wanambia osu eba nusisi ronao zendongo zinu banurjuha muyo eba nuduhara wa heunu wadi wa coronavirus ronongo wona haramwe tele rambilwa kako tsibanu do achongara babai namna inu hauzinu kweli hiyo ikawa lazima serikali ranzimzishia mrongo we mrambio kaa banumtike wahara ilade namna zendongo zitangazi wao sha kabati za badiliha zenyafati de namna ile anamjesha leziza harmwe dekre ya raisi watamkwe wa ukayadu uprotege ne propagation et comme dans la propagation aboti dunjia abodo kayene yomiti nanziha yonde ila dekre ya rais gibana matsaliano ngona ho mkiradhi na mkiradhi basi isi koyambangu juo shaizori tsahao nyinyi serikali mkiradhi mkema dhamana bakabati siasa bana hata kabati siasa bana hata inu do uhai wa hatu nani ikanga mjori tuzijua na mzambe halafu nyinyi komite scientifique na msubuti abasaba munao zinu mfanya ndongo za sisi humstehini bari janjara dustehi banu sisi zembana za hatu wake nusu wake wandu wokonga rjodo wa rejei rjodo wa amini nanga mfanya uzendongo zonsi pia ukawala wandu wokongwa nzao le taifa la hatu lilojenda wandu onsi pia watu ambayo kawoti hindu wandrabo waudu wakane haki nodo wakati mwendao nyinyi mwendo tele mwende mwabandogo mtu zijua eskaneri nga mzijonda huu nyinyi boko mpaka da haba asanga hapo majadiliano ya hizi tretema za skaneri hizo kamdaza mambaka ya warengozi hatua shangu chona specialist wende ula nafumbwa skaneri na tijidini emana ngamjiao harma majadiliano shati maelezo tahiraia sisi ngaritaho maelezo nyinyi ngamjiao majadiliano mrembe wandu mfikiru kangwa mremaoni na yotiliza ruhusu sisi abonge na mkiradhi ni maduktera mhime mrongowe bainge mkamandi sabo tasim ranzibo tasim jushiliwa shamfanya jamanda sisi tuna ndogoza hatu hata mdajona raisi ya fikiri zwajo kumwambia ile ajivize omisuda zenu manu narambe ukaya sisi mabwembwe rishangaya ri gasigasia bangaru ne uzibiro Faransa ngarishio wala wanduzatu walo Faransa wafao akubu abonge mndungu fikiru kabanunga wafo wandu wenji haya kishinda mndelezazo sha el marufu leo kabati sita harma service nzima mfukare harma ya saya labda wakumene wararu manuridaza ngamjondo ndo ukanga haina usiku wambilo kabwa fukadha Dubai hawi honrea no karjaka uzamba haumavu stishhada abonge sisi de mavamana wa uraia emana watopa nikindanyi
bomswambe za kweli reka kweli ntiti reka kweli nkuu nyinyi demtia upaniki tena panikia kweli Ronaldo haizo nyimunishiria obana babanu sicho jari fufuliwa na mwende harimo nkade wa haibanga mjo uona titia example ya komite scientifique simambiani uka usiku ngamjo heshelea ni mkuburi dunga ratoa zila recommandation ya komite scientifique wadungwa bawa kubali ukajamba bala zilando ngombi zafanyishiha na wongo yabo ili haina wajoka ufanya zikebenu fusisi aljohanda relewa tushono kwa ujinga kamshono kwa ujinga komite scientifique izo ze recommandations zao ze notes zao indépendamment watsina ulofikiria ngo zimeshao raisi na sisi maraia rizijue ili watsike matsaliana vanu dawla ikansi ukaya raisi haina raisi yujua hafikiri ngufanyondo harenge afanyala tu yode manabo ko harumo ngo ujiro wakati ujiro jamanda wunu wala mataalamu wuhamba wunsipia hawenufu izo afikiri yo izo waona wajadiliana uhenda usoni wansi dohambiana kweli bahika bati mala watu majadiliana badi hunu ndio rajana milokaya nyinyi na pase na pakone halafu na pa docteur aho basi ndani ba mlati baba nisidoenda ngaliwa na baadhi wa msomani wa George Mandani ngasina wana ba wasoma wajua uzendo ngozino alafu ngasi wahara izo kweli ngarzamba ngasi wahara mananga nzuriyesh ngasi wahara emana kartujweza kweli ngasi wahara emana baje PCR leo ngariona uduktera mzima kansi wale PCR ija alafu eba nuranzi alafu ngamjoje unambia ukaya ngabo ndo wajwao ngaranzo nyinyi mjua mwe ndi mauzise enu PCR hindi eba nzeno gozo fanyisha haji enamna ho wafanya hazi walo harume nyumba hiyo ngwa hifadhi wao enamna wajoka ula haruma shumba wanji haruma shumba shasaya wanji haruma shumba shasaya ngishoje nzutino ngozijwa utsende tsangalia tsisombi tsambilo ni uzise ni muziseni na wananyanyi wajuao wakomori wafanyo hazi haruma zendo ngozino walo wahara wananyao walo wade atangabo hafa bahi namkiradhi bomahala mndo akujuha hahimi hashemeza hawaniano hahe wakati jamanda umu kanungabo wanitendea eba mtsangani kabati nanzao abasanga ngamro ngabo uwahu wangu bukwata mnunguru wapara mrati jujishia zenugozani eba abo amjum juzamba imana umu binadamu eba sedisilamu njampara eba damiri njampara ntuzinji ambe seti jumpara chamnungu chukamhara ajumushia mnungu koma banogondi ni jamanda wonsi pia ngam sina wanarwanzao manuika mdo hajaka ansi hamba ukaya eka mfano sheke hawasa haremu hadizu hando kujamada zinu bangonzo mdu mshahe abusi singa fikiro wenzi ngabunzo ndio sheke walitamba kamzizahe rikali koliba zinu adi mbabahe mdu mshawa jawu ngaba nzo dizeje gamanzoro tsika waharaji baneka tsila wabanu unuva jun liyo ngamsiho moroni o hazini
bahimi tsulo angalia ze nyumba za walani wajuao na wandu zangu wasaya ibe katibiri mbabu presidency muparche mangalo pando msheni na angalia ngama na mshwangu yapo eba ngejene za ngozi ahoge namlense siasa hanyu manze ngozi nzwambi lo binadamu haizo bo comité scientifique bo madokter anganyina dhomananku do binadamu do subuti mtekeleze masuala nyinyi mjuzi sawa maana hizo ndabo nyinyi malaba nyinyi mabwembwe ngamrejele suala eiho el maarufu ezibira uhindi eiho el maarufu ezibira uhindi enrabo ukaya enafasi mloniyo ijaya ya hangalia wandu walowa wadine majava minsu hamba ukawadi hindini shadu wakati mlonu wa basanganyara mabadisi ngamtsaho ambulance atazamitsami huli labda namna ya ufanya na zinu mwambilo ranzi hale imana ngabwandu wakajuha tijila de mfumdaru tijile mfumne abira waja watsaha waone dhamana esirkali wambio kandu na bwesamba zibirwa hunu hawe komite scientifique ya tiji kabati zafanyishia abange na rinsi siasa kana baraka karna umana narambio karanzi leo hawe mfundaru ya maudu haule yo manjoni na rinsi ufanya ukaja mabanu rekubwa dingu rekakoti kauti banunga shinda nao kisiasa ni ujokana haki na hendini manekanga si harumwa daraja ya uyeba itije hun na zambwa haya na zambwa ekanga si harumwa uyeba propagation yani tieneye izo bande hema dhamana si asongo zamba na zambwa eka emro ikati unu hata sha wade wa java dokana stijeri fufuliwa ne dengi ne tijindi ni dengi ngamu jonda hobi na kabati shofanya dengi dokamu yonaku hanani mstara wetu ja kazanongo hunu wansikar jahana ukati dengi sha enamna mwanzumri amini ukayo dengi na mndone so kayo dengi tukawenyango chinga mambo kakar tujwa shinu ndini aboro tujwa ka aboro lomba kanar juwe ritai abonge nganyi wenji mtsahoma jawabu shabanu na mkiradhi risaidilane sonsipia risubuti rambe ukaya ngasi wahara abonge bo serikali na mndonese iza ukakarke wahara mimi libela hangu ngamjuhamba inu mfumo na zaidi haina usiku nga mwisho wafu wane watanu waundwa kuwaishia haruma mwezi abo nga mjitrompe undu uhara bala njekana shughuli hawizo yoshinda abo sirikali na nilesi kweli hausi kweli zembade za majavwa zizidi homolapitali na abo mahala onsi pia endabo hakweli emana bomtso kubali zinu bomtso heleza zinu bomtso hamba ndongo hiyo deifanyao ukayale fitna linjie ne siasa ifanyishihe maana timwambia niranze hale kabati mrujoelewa ukaya yatsende msirini kazi la milo ukaya yatifanya msirini nilo utsanganyi hangazifanywa mala onsi pia ranzi hale tishemeza ukahenye wabiri mwezi ngezi kaufanyishia nsujue kabasa ndungo juzi amini nsujue kabasa ndungo joka mdungani na arrêté ila ya ministère de l'intérieur ya haja
yakauparise visa amwelezoni nimsoheleo eka ministeri harenge hatwa ya hahe bahi outola yohenda iremwa shampa ne secrétariat général du gouvernement yani ionese ukange dunga nao ne siasa jimla ya he rais achitabu pande huko shababiri mwezi na nyinga mwisheleo nyinyi wa Haiba FM kwa ina usiku jamba kamtoze hatu wasila abo sisi ngarfikiria ukaya ezakaubira siasa emana kejaka utolwa hasababu ya umavu ushiriana ya he owanduano kiki na wale wakati laba kamivurano minji haunga bondo tukawa mini wakaona kaini mafiti hataba asaba zanogombe seza ndisoka badiliha nsujueza badiliha indini izo ndizo ranza wareleze waonokana rito oui. Mohamed Bouchra, il n'y a que les médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate, ils doivent le respecter. Le président, lui, respecte le serment. Mohamed Bouchra. Si c'est Kativano, Haulodea, voilà, c'est un vumboa, donc, on doit dire Nini et Mana. Voilà. Mais Hanzan Tendemi, mais Kanga Bujoka, ou Faya, fait Chanini, mon doigt Haiba FM, mais Hanzam Vouke. Abonge ngamkazo banu babanu eni mndu aparoni busu ngono kati zimibabe litavu yo harambila allergie tsile dala utsilo ezati ndalini mvula nawo ariyo paracetamol ya fanyi watijenda huko abonge marhaba mwenjimo na shidia mkama nji halisi ngarjore jei namkazane namrumie uraia wahanyuri uzise yo haki ya hatu kabati mrumjuu mwa eraia emaneni uloya aboranzira aisi atawabu ngo yabo hasababu ruwaniko aminifu hatu ngwadaliyo hasibabu ndasi eka karsujua yo wajibu hatu wareleze abonge mndu atire huzisa neni ujuo yatueleza mjinga abo ye mjinga hane mjinga abonge buma duktera mimi ngamwamini ukanganye na ujuzi wa kiduktera kamtina ujuzi wa gwadu kamtina ujuzi leo emjuka na ujuzi je wahe uhakikifu waheze diagnostiki ye namna skaneri kurumilo na indini na mambo kwa wade kamtibanu kamje parubona ngamjezuaje shanyi uzisa vanu zinongo ngazendo haraka hata nsiza sa machine ngwarumiao intelligence artificielle iyo faransa kwa turumia basra nanyo hususan arma scanner nanakoza sa hangena CJ ekati jati muzisani ukani mtichora bya kanyida ba wena mbesili bono wingu jifikiri hindini abonge mina mbisina mjifikiri hindini ngamwanzo maisha yangu heni mrumiao izo dizekodi za hatu yunda ila mbabi ndumia harume taksi renga yebeho sirkalini yaunda ula msaada utolwao nezeti zobonzi usaidi ye madina abudu na indini zonsi pia haizo ni wajibu mrijibu aboti haruma matalazuzi ya ORTC ya ukaya al-Kalizi fil Kalizi bil Kalizi shamjuzi semrambi ukangarjuzi sawa mnambia ukangaro unondo ngo kartsohelewa mnambia ukayaritsa hamsadakaga iyo ndo wakati rjuka umwaminini hata abo marhaba mwanishilia na rumie uraia wa hatu na riuzise sisi kabati hamba ka unumwa di fulani sha ngarambao ukaya izo zibirao karjado ziwona abonge na mrelesi marhaba menji